Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Inakon, nanang, tatang, kakapsat ko. Hello na anak, kata laglagi po yung dagitim bagami kininanang mo. Ngawan kumati sa baling haramidem no di agtrabaho. No adan tun masarakam nga trabahom sa jaya vegan. Okay ba? Untang, akong pagdanakan nyo. Ken kang runan ti amin anak ko. Salamat matam tadayaw mo. Uray no nakurapay tayo agbibiyag. No amo tayo nga salamat matan ti dayaw tayo. Ket na dayaw tayo. Napintas ka anak. Adulagin din kita lalaking umaraking ka. Naglagay pa mo kuma. No sang nukas pagarikan sa mo tumaliklikan ti makinubyo. Pilyam ti lalaki nga talagang mangipatpatagkan ka, uray anyaman ti kasasaad na. Dayta manong nemi, dagiti kang runan nga bilin ni tatang kastamatan kininanang. Tubuak manong nemi tinasalsal nga paset iti probinsya ti Ilocosur, ket nakurapay kami. Kabota, 7 kami nga kakabsat. Magital talon laing ni tatang. Gagangay laing makikabalayo ko no, agtagtagibalayo ko na kuma ni nanang. Adarapaap ko, adamat arapaap di ginaganak kaniyak, para kada kami nga kakabsat, adarapaap, da kami nga kakabsat, ada amin arapaap mi manong. Yung manangarot ti maramid mi, kat nakurapi kami met, saan kabalan natatang kinanang timang pabasa kanya kiti college, isong ang kadan ko, iti nagpabigan city tapno agsapul iti trabaho. Nakastrike ak manong nemi kas may nga servidora, iti may nga karinderya. Nga tikang runaan nga potahe, manong nemi nga may serve, naganar, nga ara-araken dagiti pasahero, dagiti drivers, dagiti na dumapay nga manggusto, ket detoy kunatayong sinanglaw. Kaya didita, siya kung ti adda dito'y manong nemi, akas may sa kadagiti servidura, imadu dagiti customer. Imadumat manong nemi, dagiti lalaki, nga umasinag kanyak, nga mangidyaya, iti ayat. Kang runan na unay manong nemi, dagitay madlaw ko nga bamaknang. Dagiti businessman, politiko, ken danduwa pay nga adda mabalin na. Aging ga kinasarita nak ti amok manong nemi. Ket kunana. Mirasol. Kaya agtalinid kakadilatan nga. May sa nga servidura. Di mo ka di kayat ti bumaknang. Ha? Ket kayat ko ha. Sir. Kunak manong nemi tati lalaki nga amok iti nakisarita kanyak. Kaya nagpili ka ngarutan ka dagiti agar-arim ka dagiti di kotse dagiti namnamahim nga makaitid kang ka iti ragsak awang ka diti jijay na kang ka ni Sir Ariston, sir. Madlagayam ano ti bagbaga ni Sir Ariston nga ka ipatakdaran na ka no ti mansyon sabi nga nagkatawa ka. Tapos ang kakaning mamati, nga patakdaran na ka iti mansyon ni Ariston, Sir Ariston. Itid na kano amin, sir. Pagbasahin na, tulungan na pa iti pamilya. At dahil kakabsat ko, ipatakdaran na kano ti balay at tatangkinan ng anakal. Pagbasahin na dahil kakabsat ko. Susuruan na kano ag-drive, sunton ti makamu ti lisensya, isagutan na kano ti kotse. Matlagayam. Anya pala daramirem. Sang kumit nga yayatan, sir. Hanga napatig ti ayat. May patig mo ito isuna. Han? Sa may sa, sir. At damat asawa na. Sapo.
Saan nga dahil tinapatig? Tinapatig kita kwarta. Kinabaknang. Sumaliwanwan ka. Sayang ngamin ta kinipintas mo, malasan ko. Nogtan nagkalayang tiya. Gagangay nga padang manakurapay. Iso nga usaram ta utak mo sa nga tapusom. Ha? Diyak kaya tagbalin nga. Kabit laing sir. Oo. Hagmauyog ka nung astat panunot mo. I-recommender ko keng ka ni Ariston. Di ka nagbabawi. Yeah? So nga, umanugot ka. Nga may karelasyon ka ni Ariston. Tapno di kasta, kat maaddahan ka. Iti balay, kutse, adua kawarta, kenda dumapay, bumaknang ka, bumaknang ti si bubukela pamilya. I'm sorry, sir. Yan talaga saan ko kaya. Susa po. Wala, rumor ka rin dito opisina. Kung masapol, ti panakisarita ken ka. Ngem, agpanhunod ka na yung bag. Tapno di kasta, bumaknang ka. Kinabudno na manong naimikit na ira na nga nagbakasyon na kalpasan ti pa nagsarita mi ti amok nga lalaki kit na istoryak kadatatang kaninanang ti maipanggap ti jaya ni Sir Ariston. Kit kunada kanyak manong nagruna kinitatang anak naragsak ka kading aron nga makiten na nga si kakit agten naglaing nga kamalala. Yung kaya tatatang kaya saan ko ngayon, saan nga napatig kanyak, ti pirak. Tinapatig, uri gagangin lang nga tao. Ti mangipatig kanyak, kanipatpatig ko, iso gusto ka anak. So nga saan ka kumang pasisirap, iti sileng ti pirak. Laglagibim deta. Ti kwarta, kiti so iti pamataudan, iti so amin nga klase, iti kinadakes, no pagbalinam nga, kasla iso ti Diyos mo. Laglagibam na ta, anak. Sungagananad ka. Tamangan no masulisog ka, anak. Saan to mapasamak data, tatang? Salamat mataktid hayo ko. Kinawang pagdanagan nyo. Kinunak ba nung naimi aging ka nga nakamamuak iti may nga lalaki nga mekaniko laeng. Ket iso iti na magpitik ti pusok man. Ni Sir Ruben manong naimi Sir nga milata ti awag mi kadagiti customer. Nagdisag iti maysa nga bus nga naggapo iti abagatan manong nemi ket grasa-grasa nga imay. Ay po. Mabisinak ading nga napindas. Sinang loman kinunana iti. Naging istorya kami may panggap kang kuha na manong nemi. Apay grasa-grasa kang hamin, sir. Ruben ko naman natagan niya. Siyak man ni Mirasol. Nakapimpinas ka, Mirasol. Thank you. May sakla nga mekaniko. Ito may isang bus company. Bas sila sweldo ke. Ngayon mananusak ta na nga rod. Iso ti pagsapula. Manumatintanak mo, sir. Aga nakakadi. Ay iputot mo ka na kuma iti asawam. Langak ka dito ada asawanan. Baro ka pa nga ron. Wen, baro nga nakasagana nga mangaram ka. Naala na manong name iti cellphone number ko. Gagabutad naman tanigatang ko iti cellphone ko nga mabalinak nga Facebook. Naala na pa iti Facebook account ko. Kaya dito inak nga inarim manong. Gabutay patpatid ko ni Ruben. Inaklon ko isuna. Kaya di inaklon ko imbaga naman tintipod no manong. Saan lagayam nga mekaniko? Bak nang gaya manong. Tengkay nangigan papagayam ket subagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Mirasol iti Ilocosor. Nga daytoy ket isu ti may kalima nga lagip tinapalabas nga naglaon iti True to Life Success Story nga entay pangpilyan para ti panakapili ti Best Leader of the 4th Week iti bulan ti Setyembre. Inagtultuloy ni Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for the $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii.
Kini ti programa tayo ng lagip tinapalabas dito Action Radio, DCJ Silawag. Ngayon kay mga manggigam, iti oras ti alas 12:30, aging ganat alas 2. Iti malam, Lunas aging gana iti Sabado. Kaya ingkay tumangigan, pagkabuklan ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Mirasol into no agprograma. Kaya, itumitla i-share. Dito'y programa tayo ng lagip tinapalabas, dito'y page ni Paring Ray, tapno dito'y mitlaing nga mangigan ti pagkabuklan. Ditang pagkasalitaan. Okay ba? Kaya numadama kita, nagbibuya dito'y live tayo, dito'y page ni Paring Ray, ni Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share, ken paki-like, agramamaten nga, nung sanggay pag nakapalo, agpalo kayo. Ito page ni Paring Ray. Kaya ito no, may upload dito yung video, ito YouTube channel na, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken kastamaten nga ag-subscribe kayo, no, saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Ni Manong Niyo anemi dito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, host ti lagip tinapalabas, host pa iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, ken host pa iti Idi Kalman Lang. Yeah? Okay ba? Kahit kung ipalagip, kada kita'y adaan iti surat. Naibasa man, wano sampay, nangabaken, wano sampay, dagiti winners tayo, agur-uray kada kayo, dagiti agkakadakil nga premyo. Kaya iti grand prizes, malaksi iti monthly, ken weekly and monthly prizes, at agur-uray nga rakil nga grand prizes. 50,000 pesos ti abaken, ti mapili nga grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin kayo nga mangabak iti grand kadag ito nga grand prizes. Paadaan kayo pa iti plake, iti pamanayaw. Ken maukkuran kayo iti SAS. Nga maang ito palubos ti Apo into December 16, 2025 nga birthday. Dito main sponsor tayo nga ni Reynaldo Ray Fiesta dito ako nululahuay. Okay ba? Kaya siyempre, yawis minti pa nagsurat diyo kung nakuma nagsurat kayo para next year no, true to life success story. Ngayon no sa ambat nga success story dito pagsalitaan nyo kayat yung mailagip tinapalabas, i-computer yun sa yung isa niti email address ng nemiruiz@yahoo.com. Okay ba? Into no November malpas tayo nga mai-replay nagiti grand finalist tayo, nagiti pakasalitaan da. Agibasa tayo lang iti surat nga naawat tayo, nga lagip tinapalabas, kabayatan nga orayan tayo, iti awarding ceremonies, ken kasamaten kamayatan nga agibus natin nga tawen sa intong 2026 rugyan tayo tumanen tagibasa kanag iti pakasalitaan nga dan iti success story. Nagiti man naman nga agbibuya kanya kita, saying thank you for watching. Ni Mila Milyare at daiso nang agbibuya ni Ofelia Bagawisan, kasamaten ken ni Fe Ragukos Bakani, agramatan ken ni Teresa Balmaceda ken ni Manong Richard Balmaceda. Thank you kada kayo. Iti panangisiryo ken panagbuyayo. Okay. Kung kada karon din, into no madamdama, padaanan na kiti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, akikita tayo manin madamdama. Thank you for watching.